ba met ba ling do uladap arsnem hakhalai tarik noilur arja apoi kebulam phang ke yeng do bar thwain ka jala me kalia ul ong ba ki arsnem ulayok bun ki jikai pat hakju pol ong ba haubriu batre ki kam ki bun ul ong ru bau kwa ba ka jingte ya ke yeng do bar thwain thamai ka jala hamau yang on la ban pendap no kham kloi ulai thuru badang shan ha ka jingwani kendu yum tirang badu kari India Narendra Modi ban pani ka jingira pisa ban pendap kloi ya ka ni ka jingte ka thamai Akhirnya ki atlet nem ki ba yang ba kamu lampang speaker joki dorbar kalau kayak basu tenang kalau kau ini ki bentak ki bang amjuyo bersin kum kan kan kor kan gitu kan ki atlet ini sistem ki itu nat bah mun dan cebon jing UI nang ta experience ke bang yo ke jinghikai ke bang yo nak ada ke kam ke bang bat lampang speaker juga assembly kalau kabar pendus pak paya ke jemut je pekat ke jangan mo kawai nak ki bentak ki bang suman ong ni kalau kedai jingwan ke pandemik tu kalau play kalat kan ki jaga ke bang ada ya ke ba ngasnoru aku juga pot bat juru ya kabalai menjuru aga juga por da kitu ki badan hak sorka bat ki badan hak lik persal kumno bangin penwandur da ka bangidan nam kata kri na wanta ka state ke jela ka jogi bat ki pai ba bagi nok susun jongka te kini kalau kowe ni ki bentagi bang sudan bok ha kowe bat kelong hak bedi bat ke assembly building bat mai mga yo ya kaban don benta da kabang pet na jungo ngilen ban pet ban wa bat ban UI baka kam ke ya gut sakbat ha kaba nga ni don ke jingkermen ba halu stem ban wan am ki benai ki baswa na muslim ban wan min la wan ndam no sundan ke asmi kwat mai Kajian kedua juga mengenai yo Prime Minister Badan Berom juga ri ke jungi dan Modi ke long halor ka jing penpau jungi nak kalian jungi ba hakabede bat ke jing ai ya ka jing arab lem nak kalian ka central government hakabede bat ka jing tei ya ka building ka jing tei yang tai lang kan poi kumbasan spa tam krore Akabang idon atli phase 1 kalau nak mentak assembly building bat ka ba pat kat nak mentaka kitu ke residential quarters ki cottage bat kupta ter te kajing kedu kalau ka ba suntunat baru data ada bulai por ini ada palat ya kesetengah ta na perkara umur 10 minit tam duna malang ini yo besong de hakajing kedu jing keren te ngila yo so ya ngila yo lat ya kaban ya share lam ya kijing keren kijogi hakajing kedu apa but ngayo iba how ka bede but ka ke bang ni late ban snow ya ka jing ai lam ya ka fon na kamta ka assembly building utmai na kalen juga hi ka kumangapet ngayo iba ka don hi kajing snap ba kajing kongo na kalen juga but kita kisin di pawong ta dan dari pet akan hukum bersama terlalu jaba kampat dengan kono ke ba yo i bahkan don kata kira te ngan hap i ke ban kan mau biasa sesin ya Prime Minister nak mentah kan jinda wajang kam anak kalian juga ke jingon juga hani kelong mendai dengan suan sang berbok yo kam suka kali sulai susong don kam itu yang tendai dengan suan tang yo baterai don ke kam kono bom tray tu kamu sak bom tray tu dia baterai dengan ini ke don ni ke dawa bun ba ke kam ke jam ni don kam ban perlu por bah ni ala pilih sistem pilih simi kata kalau kor mau kam dan speaker ke jong house don sibun ba ki te ngala persang hai ni asnam kata ko de benai ngala smutu swah dia ikan komplikam jam ni makan ko semai abang simple pekat abang non boy ndai kadang sibun ki lambat ya kadiru
kita dan katukan ni kita dan apa ada office kita pensno ba kita dan sisa kita kijing kelah do tata ban hadir mengalawan nak ni mah kita kan ndo ong kata tendai nasu ong ba kita kiki mga pasang ban kelah ni kelong ngayo ia kijing kesan ia support na do ki officer ki staff dan taki association ki bede jong ki staff ni ki ai kijing kesan yang aku pula nama kan ni kelong kijing penbha kijing penjanai bantai ke kam banyu i dari di kelas siapa di office kanong lada kadon kerja itu lang na kitu ki badan apa kadi ke institution de sibon ki ele se tamangan padakran boleh entah kasadon hika report card ka bangina pasang hai bor ila sim ka step ban yu tengah try suau ban poi dengan meklia dia kindon iki min sa outline kinda ki changes bangidon apa nak house hai ni astem nanong kumno kasong ha kita ki bayo ibat ki basno nan ong mga ngamlang mon ong le ngaso mga ong ngako bang ong kumni kadun kono ko kam ko mga simban pre ni ngalong serious tagata kadun kono ko kam ko simni ngalong serious ni kren pangalan ni santem ngalong serious kade ben urlo mo keren ni ka assembly building tay kadi ban ulong next year dalang kun mun den ulong nganom compromise kali to yu minister ngalakren dan dei ngasumo wa agi kesan pura ba kadi ban ulong dalang kun no compromise kata long kita ki bangila man la kata kalau ibenta tengah iba kanu ko benta kanu ko kam ko pisima ba kawan kaman pi simya ka ta kading serious simya ka kum ka kam ba kadi ke lecok kam naka benta ka jingba jong kata kampo pi mon